Eng asosiysi kayfiyating yaxshi. Boshqa qaytarilmaydi. Mayli, xavotir oldim. Xo'p, Zo'royi, xo'p. Boshqaramni o'chirib tashladim. Aytgancha. Instagram Chidam olib kelgan bo'lsang bo'ldi, bolam. Qancha qiynalding, o'g'lim? bir narsani. Nega o'g'lim? Mana shu Instagramni deb to'g'ri qilibsan. Allaqachon o'chirishing kerak. O'zim hayotim barbod. Nimaga men bir bevafoni deb o'ylab qoldim. Nima O'zing uchun yasha, o'g'lim. Endi onangga o'xshading. qilishim kerak? To'g'ri o'ylabsan. Boshlamoqchiman. Hayotimni toza varodan, yangidan boshlab. Endi oyi O'zgartirib olganga o'xshaydi. Ko'proq ko'rishib tursangiga o'xshayapti-a? Fikrlaring o'zgart. Mana shu do'sting. Yaxshi bo'landa. oyi. Ajoyibsan. Hozir unda borib kelaman. Soppa sog'lomsan. Bu degani endi nogiron emasman. Ko'zim ko'ryapti. Hech narsani o'ylama. Yoningda baxtli bo'lasan. Endi baxtli bo'la olaman, to'g'rimi? Albatta. Boshqa o'zi kimga kerakman, onaginam. Ko'zim ko'ryapti. Sizdan boshqa Men borman. O'g'lim, ginam. har doim yoningdaman, bolam. Siz xor bo'laman, onagina. Bolajonim. Hech kimga kerak bo'lmasang ham menga. O'g'lim. Chilikka. Nima? Nozimanikiga ketdilar, sochil keraksan. Rahmat. Dadim qandilar? O'zing boringlar deding-ku? Darrov sovchi jo'natdinglar, kerak. Vaqt o'tmasdan uylanish kerak, bolam. Bo'lardi. Ozgina vaqt o'tish. Sal shoshilmasang. Bir yoqada bir kun qarasa quyosh chiqadi. Qo'ysi. O'xshaydi. Bir kun qarasa qor yog'adi, yomg'ir. Seni kayfiyating ob-havoga o'xshaydi. Bilmanu, siz meni qayerdan tushunasiz? Miskin. O'zimni tushunmaysiz, oyi. Aynib qolsang nima qiladi ichkariga? Bo'pti, kiyimlar bilan almashtirib olay hozircha. Qani, sen menga o'xshaysan, eng asosiysi shu. Chiqaman. Bo'pti, bolam. Savlatli kishi ekan, ishxonangizdanmi? Kim ekan? Hasan Ha. o'g'lining gapirib berdi. Hasanning qudasi kelibdi. Yutib bormadingizmi? Ishi bilmay qoldim. Nima deyish? Qara, o'sha boyva deyamadim. Bir rahmim ham keldi. Boshini egib o'tiribdi. Boyvachcha puldor erki chorasiz bosh Endi darshi bilmay qoldim. Nima javob qaytarish? bolaga beramanmi? Qizimni xotini o'lgan bir ne hasratda katta qilgan qizim. Qizing bilan gaplashib ko'rarsiz. Balki Namish. Yigitni yoqtirib qo'ygan. Qizingiz rozi. bizdan xafa keyin yo'q. Yaxshi yomonni qayerdan biladi-a? Shu qiz bola Bu yurmaydimi? ding, bo'lmaydi. O'shanga turmushga chiqadi. Yo'q ding. Biz kimni ma'qul ko'rsak, shart emas. जी अब आप इसकी अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो सर्द दिसंबर की शाम थी। आसमान पर बादल इस तरह बिखरे थे जैसे किसी के दिल से अधूरे ख्वाब। शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी के कोने में बैठी हया खामोशी से किताब के वर्क्स पलट रही थी, मगर इसकी आंखें लफ्ज़ों पर नहीं, यादों पर जमी थी। हया एक सादा सी लड़की थी, कमगो गहरी सोच रखने वाली। वो अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी जहाँ एहसासात शोर नहीं मचाते थे, बिल्कुल दिल में खामोशी से पलते थे। इस लाइब्रेरी में पहली बार इसकी मुलाकात अजान से हुई। अजान एक संजीदा, खुददार और कदरे मगरूर सा लड़का। इसकी आंखों में अजीब सी थकन थी, जैसे उसने जिंदगी को वक्त से पहले समझ लिया हो। वो अक्सर इस कोने में आकर बैठता, खामोशी से किताब पढ़ता और चला जाता। ना सलाम ना बात, मगर खामोशियों के बीच में भी कुछ रिश्ते जन्म लेते हैं। खामोश गुर्बत दिन गुजरते गए। दोनों की मुलाकातें रोज़ की आदत बन गई। कभी नजरें टकराती, कभी मुस्कुराहट अधूरी रह जाती। हया ने महसूस किया कि अजान की खामोशी में भी एक कहानी है, एक दर्द जो लफ्ज़ों का मुहताज नहीं। एक दिन किताब वापस रखते हुए हया के हाथ से नोट गिर गया।
اذان نے اٹھا کر دیا۔ آپ کی تحریر ہے، اس نے پہلی بار بات کی۔ حیا چونک گئی۔ جی، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نوٹ پر لکھا تھا، کچھ محبتیں کہی نہیں جاتی، بس جی جاتی ہیں۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نوٹ واپس کر دیا۔ پھر تو آپ بہت مضبوط ہیں۔ وہ ایک جملہ مگر حیا کے دل میں گونجتا رہ گیا۔ محبت کا احساس دوستی کا آغاز ہوا، آہستہ، بہت آہستہ۔ چائے کے کپ، ادھوری باتیں، خاموشی، مسکراہٹیں۔ حیا نے جانا کہ اذان کے والدین ایک حادثے میں اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب وہ تنہائی کو اپنا ہتھیار بنا چکا تھا۔ اذان نے جانا کہ حیا ایک ٹوٹے ہوئے گھر کی بیٹی ہے، جس نے خواب دیکھنا تو سیکھا مگر مانگنا نہیں۔ محبت دونوں کی ہو چکی تھی، مگر اقرار کوئی نہ کر سکا، کیونکہ کچھ محبتیں ہمت مانگتی ہیں اور وہ ہمت دونوں میں نہیں تھی۔ اچانک ایک دن اذان لائبریری نہ آیا، پھر اگلے دن بھی نہیں، اور پھر کبھی نہیں۔ حیا نے جانا کہ اذان بیرون ملک چلا گیا ہے، بغیر بتائے، بغیر الوداع۔ وہ رات حیا نے بہت رو کر گزاری۔ خاموش محبت کا دکھ سب سے گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ سال گزرے، حیا نے خود کو سنبھالا، لکھنا شروع کر دیا، اور ایک مشہور ناول نگار بن گئی۔ اس کے ناولوں میں ایک کردار بار بار آتا، خاموش، اداس اذان جیسا، اور اذان وہ بھی لوٹ آیا تھا، مگر اب کامیاب، مضبوط اور احساس ندامت کے ساتھ۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں آمنے سامنے تھے۔ اذان نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر ڈر گیا تھا۔ حیا نے آنکھوں میں نمی لیے مسکرا کر جواب دیا، اور میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، مگر خود کو کھویا نہیں۔ کچھ محبتیں وقت مانگتی ہیں، کچھ زخم بھرنے کا موقع۔ اذان نے اس بار خاموشی کا سہارا نہیں لیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھام کر کہا، اب اگر دیر ہو جائے تو۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی بکھرے بادل۔ محبت اگر سچی ہو تو دیر میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، تاکہ ہم اگلی دفعہ آپ سے ایسے بھی اچھی سٹوری لے کے آ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔